Antiruske sankcije su se okrenule protiv Zapada i ojačale rublju, ocenio je kolumnista National Interesta Brian Patrick Bolger. U suštini izjalovila se želja Zapada da spali rublju. Porast cena nafte imao je istovremeni efekat na jačanje rublje. Šta je rezultat? Rusija i Kina su sada u mogućnosti da kontrolišu cene zlata i nafte. To definiše ovu eru. Udaljavamo se od zapadnog sveta, rekao je Bolger. Prema njegovim rečima, valute zasnovane na resursima postale su iskorak u ekonomiji. Zapad je, uvodeći sankcije ruskim energentima i zlatu, ubrzao sopstvenu propast. Tokom proteklih 6 meseci rublja je ojačala i porasla u odnosu na dolar, a odluka Moskve da prodaje naftu i zlato za svoju valutu bila je dvostruki udarac. Bolger naglašava i da bankarska kriza u zapadnim zemljama ukazuje na slabost njihovog sistema, budući da tamo valuta nije podržana robom, dok se Evroazijski blok sprema da u trgovini koristi valute zasnovane na zlatu, nafti, žitu i metalima. Zapadne zemlje suočene su sa rastom cena energenata i bujenjem inflacije zbog uvođenja sankcija Moskvi i politike napuštanja ruskog goriva. Zbog poskupljenja goriva, pre svega gasa, industrija u Evropi je u velikoj meri izgubila konkurentske prednosti, što je uticalo i na druge sektore privrede, prenose Fakti.